На улиците на иранската престолнина Техеран има се поголеми знаци на економски тешкоти, питачење, бездомници и звуци на очај пред председателските избори на 18 јуни. کسی که میاد نوازندگی خیابون میکنه یا مثلا میبینیم مشکل مالی خیلی شدیدی داره یا اینکه توانایی کار نداره. Иранската болна економија е доминантно прашање во оваа изборна кампања. Санкциите од САД, огромната инфлација, лошото управување на владата со пандемијата COVID-19 ја задуши иранската економија, правејќи го секојдневниот живот екзистенционална борба за се повеќе и повеќе луѓе во Иран. Жените, повозрастните и инвалидите се особено погодени. Некои ги поминуваат деновите на улиците и прават било што за малку пари. چشمم پلیسه رفت اصلا چشمم پلیسه رفت بعد چشمم قرلیش پاره شده نمیبینم بعد موتور زد پام اتوبان فرار کرد موتوریه اینجوری شد که اومدم اینجا. Со намалувањето на вредноста на иранската валута, риалот, кој падна за повеќе од 700% во однос на американскиот долар во последните 8 години, инфлацијата и трошоците за живот овде се зголемија. Цената на стоките за широка потрошувачка во домакинството скокнаа скоро 47% во мај, во споредба со пред една година, вели Државниот статистички центар на Иран. Зголемувањето на цената на намирниците е уште поголемо. تغییر والله خیلی تغییر کرده. جنس الان از سال قبل به این ور تا 50-100% رفتن روشون. حبوبات که وحشتناک گرون شده. حبوبات بسته‌بندی الان لپه سال قبل بود 20 تومن، الان جدید برای من اومده روش خورده 54,000 تومن. Бидејќи цените на храната растат брзо, уличните контейнери кај што порано се фрлеше храна, сега се празни, само со по некој човек кој во нив бара овош и зеленчук што скапува. خیلی وحشتناک شده. یعنی ما روزایی داریم که از 100% مشتریای ما کاهش پیدا کردن 20% و اون 20% 10% دنبال میوه‌های ضایعاتی میان، حتی میوه‌ای که اصلا قابل مصرف نیست. مشاهده کنید اصلا خیلی افتضاح. Оваа месарница има многу месо, бидејќи повеќето клиенти не можат да си дозволат да го купат. Многу мина сакаат само остатоци. خیلی‌ها نمیتونن مرغ درسته ببرن. میان از ما اسکلت مرغ میخوان، گردن مرغ میخوان. خیلی‌ها نمیتونن روغن نباتی بگیرن. پوست مرغ رو میبرن از ما. آب میکنن روغنشو میگیرن. На улиците има уште еден позастрашувачки вид на пазар. Графити и знаци што рекламираат човечки органи на продажба покажуваат колку очени станале некои луѓе. Од А негатив и 0 позитив, идните донатори на бубрези ги објавуваат своите крвни групи заедно со нивниот телефонски број. به پول خیلی بیشتر از اینا نیاز دارم به خاطر اینکه مریضی مادرم سرطانه، نمیتونم، نمیرسم. الان هر راهی که میزنم نه کسی بهم پول قرض میده، باز با یک کلیه هم میشه زندگی کرد. اگه به من باشه من جفتشم میفروشم، خانوادم در آسایش باشم. خسته شدیم انقدر رفتیم تو بیمارستان اومدیم هر روز. Големата инфлација и зголемената невработеност придвижија околу половина од населението во Иран со 82 милиони жители под линијата на сиромаштија, покажува владината статистика. شبا که کارتون خوابا میخوابن کنار خیابون. Експертите поврзани со владата забележаа невиден пораст на бездомното население во Иран, со многу луѓе кои живеат околу гробишта и паркови. برشکست شدم، پولم بردم برشکست شدم، مریض شدم، پام وارث آورد نتونستم سر کار برم. الان 3 ماه تو پارک میخوابیم با زن بچه. Не само невработеноста доведе до пораст на бројот на бездомници, трошоците за изнајмување стана оваа година исто така се зголемија драматично, до 70% според некои од агентите за недвижнини. والله به خدا هیچ الان اکثر مستاجرایی که تو اینجا هستن میان قیمت‌ها رو میگی مثلا یه جور ناامیدی تو چهرهشون میبینیم ما. Некои беа принудени да ги заменат своите станови за помали. چیزی من بابام چه خونه گرفته اینجا دو تا 3 تا خواهریم اینجا، بابام چه خونه گرفته اینجا مستاجری اینجا زندگی میکنیم. 1 سال اینجایی. وضع مالی بابام خوب نیست، درآمدی نداره از خودش.
Во меѓувреме, градежните локации во Техеран останаа во мирување, откако изворите на финансии за многу градежни проекти пресушија. Извозот на иранската нафта падна кога санкциите од Соединетите држави беа повторно воведени во 2018-та. Тогашниот претседател Доналд Трамп направи повлекување од договорот за контрола на нуклеарната програма на Иран. Пандемијата пак само ги влоши економските проблеми на земјата. Председател во заминување, Хасан Рохани, исто така заслужува дел од вината, велат некои од економистите. هیچ یک از اصلاحات بنیانی اقتصادی رو که بهش متعهد شده بود و اونها متعهد شده بود هیچ کدوم از اونها رو اجرا نکرد در یک پیچ و خم و بنبست‌های شدید سیاسی غرق شد. Помеѓу обвинувањата за корупција, владата на Рохани обвината за неуспехот во борбата против затајувањето данок, за зголемувањето на цените на горивата и пристрасната приватизација на државните индустрии, како што е компанијата за шеќерна трстка Хафтапе, што доведе до неисплатени плати, отпуштање и протести. بنابراین ما با یک مثلث شوم روبرو هستیم. مثلثی مرکب از مدیریت نادرست و جاهلانه، دوم مسئله تحریم ها و بالاخره مسئله کرونا. Економските проблеми на Иран доминираа на првата председателска дебата. Првиот тркач, тврдокорниот свештеник Ебрахим Раиси и неговите 6 ривали дадоа ветување за тоа како да ја поправат болната економија и обвинуваа за тоа кој е одговорен за кризата. Но со оглед на тоа што иранците се соочуваат со толку многу лични финансиски предизвици, малкуми не очекуваат дека председателските избори ќе променат нешто. طمع نمی‌کنم. اگر تمام آدم‌ها از این طمع‌هاشون دست بکشن دنیا بهش میشه. Малите очекувања не ставаат храна на маса, но им помагаат на некои да се справат со растечките тешкоти во земјата, очајна за економски пресврт. خط بکش خط سیاه